Reka ngusuze we dukomeje kubana kuri General Knowledge Infotainment, umuyoboro ukugezaho amakuru atandukanye agaruka ku buzima, politike ndetse n'ikoranabuhanga. Muri aka kanya rero nje kukugezaho inkuru ebyiri zidasanzwe cyangwa se ziri kuvugwa cyane hano mu Rwanda. Inkuru ya mbere reka duhere mu karere ka Karongi, aho ubu inkuru iri kwavugwa ari umuyobozi w'aka karere Mukase Valentine ndetse n'umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niragire Theophile ndetse na perezida w'inama njyanama y'aka karere Dusingize Donata beguye ku nshingano zabo. Inama njyanama rero y'akarere ka Karongi idasanzwe yateranye kuri wa gatanu ikaba yemeje ubwegure bw'aba uko ari batatu. Mu kiganiro Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Patrice Mugenzi yahaye Radio Rwanda avuga ko abo bayobozi beguye ku mpamvu zabo bwite. Avuga ko abo bayobozi uko ari batatu beguye ku bwende bwabo nk'uko byanditswe kandi nta n'igitangaza kirimo, kuko atari ubwa mbere atari n'ubwa nyuma abayobozi bumva ko batagishoboye gushyira mu bikorwa inshingano batorewe cyangwa se bahawe. Iyo rero bumva ko batakibishoboye avuga ko ari byiza kwegura. Minisitiri Dr Mugenzi yavuze ko nta byacitse muri Karongi, ko ahubwo icyabaye ari uko abo bayobozi beguye bifuje ko serivisi zihabwa abaturage zikomeza, ariko bo bakaba batashoboye gushyira mu bikorwa inshingano bari batorewe. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Mugenzi yijeje abaturage b'i Karongi kubona abayobozi bashya mu bihe bya vuba. Uyu Mukase Valentine wari umuyobozi w'akarere ka Karongi yatowe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2023. Mbere yaho akaba yari yarakoze imirimo itandukanye. Yari yarabaye umuyobozi w'igenamigambi mu karere ka Karongi, umwanya yavuyeho abo umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'ubundi muri aka karere ka Karongi. Ni mu gihe yaje muri iyi manda asangamo uyu Niragire Theophile nawe beguranye, uwari usanzwe n'ubundi ari umuyobozi w'akarere ka Karongi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, umwanya yajeho avuye kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Reka kandi tujye no ku yindi nkuru iri kuvugwa cyane, aho urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwashyizeho abayobozi bashya. Umuyobozi watorewe kuyobora uru rwego ni Mutesi Scovia. Uyu ni umunyamakuru uzwi cyane umenyerewe mu biganiro bitandukanye bigaruka cyane ku nkuru zivugira abaturage no ku ngingo zitandukanye zisesengura ku muyoboro wa YouTube. Yatorewe rero kuyobora uru rwego rw'abanyamakuru bigenzura kuri wa 15 Gushyingo umwaka wa 2024, asimbuye bwana Cleophas Barore. Uru rwego rw'abanyamakuru bigenzura ni ubwa gatatu habaye amatora, kuko ubwa mbere rwayobowe n'uwitwaga Muvunyi Fred waje kuruvaho nyuma akaza gusimburwa n'uyu Cleophas Barore wasimbuwe nawe uyu munsi ku itariki 15 z'ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2024. Uyu Mutesi Scovia rero watowe uyu munsi yarahanganye na René Rwanyange Arthur, ariko Rwanyange akaza guharira Mutesi Scovia avuga ko igihe kigeze kugira ngo urwego rw'abanyamakuru bigenzura ruyoborwe n'umugore. Inteko rusange yatoye ya RMC yarigizwe n'abanyamakuru 123. Scovia akaba yatowe ku bwiganze bw'amajwi 87, hakaba habonetse n'imfabusa 36. Uwatorewe kungiriza Scovia ni Revera Pasteur Jean Pierre Uwimana, naho Nyirarukundo Savera atorerwa kuba umunyamabanga wa RMC. Mu bandi batowe harimo René Rwanyange Arthur uyobora ikinyamakuru Panorama, hakabamo Girinema Philibert umunyamakuru mu kinyamakuru igihe.com, ndetse na Dr Liberata Gahongayire uhagarariye Société Civile, ndetse na Muhirwa Ngabo Audace uhagarariye urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Uyu Mutesi Scovia rero watowe asanzwe ari umuyobozi w'ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo. Mu matora yabaye uyu munsi hashyirwaho komite nshya ya RMC, hanafashwe umunota wo kwibuka umwe mu bari abakomiseri muri uru rwego rw'abanyamakuru rw'igenzura rucyuye igihe, nyakwigendera bwana Jerome Rwasa wahoze ari umuyobozi wa Radio Isangano ikorera mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba witabye Imana. Ngayo rero amwe mu makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda tutari kubura kubagezaho. Mukomeze mugire ibihe byiza mubana na General Knowledge Infotainment, isoko y'ubumenyi. Turahari ku bwanyu.